Sehara je kao dio namještaja igrala višestruku ulogu kod svih naroda u Bosni i Hercegovini. Služila je u sobama kao dio namještaja i za čuvanje različitih predmeta kao što su nošnja, nakit, zatim ručni radovi, a vrlo često je za ostavljanje novca i drugih dragocjenosti u unutrašnjosti same Sehare bio i manji sandučić koji je imao i posebnu bravu za zaključavanje. Veoma je značajna uloga Sehare u bosansko-hercegovačkim svadbenim običajima. U nju su djevojke spremale svoje djevojačko ruho, a za vrijeme svadbene ceremonije Sehara je zajedno s ruhom prenošena iz djevojačke u mladoženjenu kuću. Izgled Sehare i njen sadržaj su nekada bili stvar prestiža, te su one bile raskošnije ako je djevojka bila iz bogatije kuće. Sehare su pravljene od drveta i to najčešće orahovog, javorovog ili jasenovog. Njihova uloga i značaj u kućnom životu uticala je na to da su majstori koji su ih izrađivali veliku pažnju poklanjali njihovom ukrašavanju. Cilj je bio da Sehara svojim izgledom ukrasi prostor u kojem se nalazi. Neke Sehare su ukrašavane tehnikom duboreza, a ornamenti su bili uglavnom geometrijski ili floralni. Posebno raskošne su bile Sehare kakva je i Sehara koju ovdje predstavljamo. Izrađene su od drveta, opkovane limom i obložene bogato vezenom tkaninom. Ovakve Sehare su se sretale samo u bogatijim kućama i uglavnom su pripadale tipu djevojačkih Sehara. Sehara se zaključava bravom koja se nalazi na sredini ispod poklopca. Sa strane Sehare su ručke koje su služile za lakše prenošenje tokom svadbenih običaja.